What to say that? My nothing going to kuwavu kuzibukiye. Basoga banaife nifa abembibo ime nifa abeyimbira embibe imwe Menton Rass ni flower galo otwayemba akemba kaine bantu akabeire katambwire busoga yonna ku TikTok waawa aye ensonga etulese wano okubakoba bana balobye okututa kubembi abali kujja okwembera kuine ife aye nga akemba akezira akemba kakasinze kola akemba abasoga tuduge ketufunya ine ife mami ali ni baba Aye nga amazima gali nti mundeeteire n'okwetamu olulimi lwange tukuba tutya akemba titwaka kuba nti twenda sente twali twenda jesi kwembera kuine bantu nise bantu olwisano eringi twakitoola ku ntobo ya mutima gwaife twateesanga ife abembi aye mazima nguzi neyaswika oba twiza musango oba abasoga kyona mutukobere okwembera ebusoga musango oba tutunde wetuli nti tutemwe enguzime mutwetenga twembe baba minister mafumo watukoze eki kinakemba ako nga katunze twakembeire ine bantu tufune kumukisa ogumwemberaku ayi lwaki watuswire bagiziba ife ife katumale bakabembera mu okubwana male kabembera wano batuyimye omukisa ogutemberaku walolwa kutubona amazima bwe gali abasoga tuduge katufunye neife butyali ni baba ine bantu omuboine ku mama nirira ameseitala alioti bwazabu abana busoga okwaka mulimu itala mama ekimyula tubeire tulindirira natulinda olunaku batulage neife aye batuyimye okwemba mama mulangadu baba yasime itala abana tukonyemu mama titukuboneku busoga tusimye ino mama tusangeire mirala myerere eno miranga myerere dasobola otulera twenda kubulirirwa abo busoga ikale lwaki mutuswire byana kwaya tuze kyakoleyo ne busoga yaife Menton Rass ni flower galo twembyako embaka ine bantu kabeireko embaka amaani lukubye wona ku TikTok ku YouTube amaledio galukubye obulango bwo ekisinga kuno kwewunisa nakundiza Amaziga gano walayi olwemba luno obulango bwona buli kuba olwemba kimwabutamu nga timulubona kyamukuba timutwide nga lwaki mutusuula ni mutuleke inuma nga nakemba kaife mu bulango buli ku TV gona nakali kukola nga lwaki mutusuula ni mutatuwa kumukisa twembe luzungu twemuwulira abasoga mba weno bwa Kyabazinga bona mwako twaigera buli kimu bana mwabaki baba mafumo tuyambe baba mafumo niwo otwala ebyobuwangwa baba mafumo nze nkize baba mafumo basoga banange butikamba kobere kino ife titwayembyako emba abasoga tuduge nti oba tuli kwenda sente oba ki ife twayenze kufuna kumukisa twembere kwako embaako ine ife ni baba Kyabazinga era ndi kusaba mwena abali kubona video eno sobola okuba nga ogisharinga ogituuse kugwe kigema kujena yena ngali yo mu kintu ekyo kuba waire enkokola akiswise kale nekyo basoga banaife tusigaire nga nifa abembi baimwe Menton Rass abembi baimwe Menton Rass ni flower galo tuli kubendeza mirembe myerere kumukolo gwa ina ife ni baba Kyabazinga olunaku lwaido aye ife batweyigaine batulobeire okubayo